Nakajingklan no Dr. Ricky H. Sington, MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency, menakajanmit kaknay tarik rumpang arajar punrio, kladon kajing pekmat nagi babuan balang, syaka election siteng samoy ban jet no mikmat sa Parliament, yakabaka Election Commission of India, tan sempat hadian. Ka Dr. Mesel Ampurin Lingdo, MLA ke NPP na East Shillong, kablay khoni election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency aus nam arjar apsaw, hakapor baka dairu ko menteri sarkar, bat syarem hau Dr. Ricky, kalaong baka syong haka parti banshe mega rai. Syusyu abakran sigila apthai kubor ka apsaw trek rumpang arjar penrio, kalaong baya menta, kampat dan je kerani ay, balese kan sakran pat, an ladan gijingnya merjumut alor gania. Kalau amba kamsuk mensyukran nama ke election MLA Arjar Faru kamslam syu. Kran syai halor kene kapang namar ba. Ya kata kajing khot ne ya wer banyele ya kanu ke election kamsong hanga kasong haka political party ke baterwa ya kata ka tiket sya kita ki prospective candidates dia kumbakalong menta pat don kanu kajing ya kren but nai bangan bun ketin ia kena kam na marba kadon ka procedure deki APA bero but gin saya kendu lada kawan gum kata kajing terwa ndre kum bakalong menta padon baterwa padon bakren padon kenu ko official communication itu ba pida kwa kam day kata kajing kwa ne kajing bam kwa ngatarai bantenju yele election yaginong songsnong kamdei kam kabasuk ki batenju ru ki hab ya pikir bha ubasha tenju ru hab pikir bha te kum bakalong mentar kum kane ko ngampat sulap asa cincin ko jonga bakan poi kum kata kajeng keli yang aru namar kane ke situation kalong extraordinary but nganum ai kanu ko komen rei piru nai sim kanu kajing mudur ab ndalaya khana ndalaya kren hai tai por mandala long kepala penkre din sia khana syukma ikre ngamla ru ban syukren kunta namar ki babun ki procedures ki bangahap ya lembah ngamdei ka kertong ka bamarwei ngadon ka blong ngamdei ka brio ka basyong marwei ngadon ka family ngamdei ru kabriu kaba kwa than iki ai re haba kapoi ka khep bangin ya rai ngahap sim ya kajing rai solonsa ngamla bangan syuyat lan na kinong sosnong jong ka constituency la jong kisngo kumno at least ngidei banya kren ya wer lang banya songpu ikani ka kam but haka bakado hi haka election MP ka baladep ru ngayo tang kumba arbanai siteng ban penkre ya ka election mentale le titip ka banlong lanu ka banlong kumnu nim na bantip kalayak tengku pat kapor jong ka jing penkre jong ka election arjar artukra jong ka MLA la jong but hato ngadon ne em ya kata ka luxury of time manganle igita ki berkhot ngamla panmi madan marway ngahap pan sim ya kajing ya songku lang jong kibabun kita kibayarap yang hakani kajing long nong yang lam jong hakajila habatin pej bahaki kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya